yang telah dipersetujui oleh ketiga-tiga parti. Ya. We are a government that works on the basis of consensus. Ya, atas dasar kata sepakat. Tiga-tiga parti setuju, baru ianya menjadi dasar Pakatan Rakyat. Dan inilah yang akan dilaksanakan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan mudah tertipu dengan media. Bila dia pergi jumpa dengan pimpinan PAS tentang soal hudud, ya, pimpinan PAS tak boleh kata kita tak nak hudud. They cannot say that. Because the moment they say that, then they will say, "Nengok, PAS dah tunduk pada DAP." Habislah kita, right? And at the same time, the DAP leaders, when the media comes and asks them, they cannot say they agree with hudud. The moment they say they agree with hudud, then the media will say, "Look, the DAP have submitted to PAS." Lalu kita kena faham lah, ya. What is important is that we understand the government that we want to establish on the 6th of May is a Pakatan Rakyat government. Ya? Dan manifesto yang nak kita laksanakan, saya rasa tuan-tuan semua dah lihat, ada 4 basic principles which it wants to implement. Yeah? The first is the brotherhood of man. Yeah? Persaudaraan, ukhuwah di kalangan manusia, supaya persoalan perkauman ini akan ditolak dan tidak akan lagi pada bila-bila ketika merupakan satu masalah di negara Malaysia. Setuju tak? Setuju tak? Ya?